y'Imana ridukomeza muri uru rugendo twatangiye rurimwe imisozi ikomeye yego rurimwe amahwa rurimwe ubunyereri heri mu mugisha amen nje hari ubwoba bw'izi jambo nkumva ni nk'aho aribwo bwa mbere nyumvise nkumva ribaye irindisha muri nje narebye muri bibiliya yanje asanga narisomyeho ariko numvaga ari nk'aho no muri bibiliya yanje ntaririmo kubera ukuntu numvaga ririsha mu mutima wanje Imana yambwira ishimwe kuko iduhaye umwanya mwiza nk'uyu wo kuba imbere yayo amen kandi Imana baho umugisha kuba mwaduhaye mikoro kugira ngo tubashe kuvuga kandi ishimwe Imana ko Imana yambaye kunyongerera iminsi yo kurama kuba ku wa gatandatu ntararangije kwari ukugira ngo uyu munsi naje numva aya magambo Imana yambwira ishimwe amen aho nari njyamye nari mbabaye cyane avuye kwa muganga mu masaa 5 za kumanywa n'ubu ko turavuga kwicara ni ikibazo kuko ndibinkundira rangoye ariko kubera kuko awuzingiye inyuma irashaje ariko imbere irakomeye amen ubuhamya bwanjye ni burebure sinzi igihe nzobonera igihe cyo kubutanga bwose kuko bugira amapaje menshi gusa nje ashima Imana kuko Imana yatugiriye neza muri Kongo aho kandi sikuru tugatanga isadaka y'ikigori n'umwumbati n'ibishimbo Imana yabatugiriye neza tukabona n'amafaranga akaba ariyo dutanga ariko izo zose twabitanze mu isadaka Imana yo mu ijuru yagize neza kuduha kiriya gihugu tukakivukiramo kikatwigisha ubutumwa bwiza ubwo nibwo n'uyu munsi wa none naho umuntu agenda asukuma ariko uravuga ngo Mana hari ico numvise yego ariko ntibyarangiriraho biba ngombwa kuko tuja no mu mahanga aho tudagira imirima aho tudafite inka munsi y'urugo bari ukugira ngo tugume tubone imirimo y'amaboko y'Imana muri Bibiliya twazaga tubisoma umuntu akumva ni nk'umugani kuko twe muri Kongo twasengeraga imbuto tugiye gutera mu murima mugasenga imbuto bikera ari byinshi ariko twari tuzi ko twoba ahantu tudakora tutafite umurima ngo tubashe kubaho Imana yabikoze kugira ngo mu gihe nk'iki tuzatuvuga imirimo n'ibitangaza Imana yadukoreye amen Imana yanyeretse kuva muri 98 narwaje umwana afite amezi 6 umwana wanje wa kabiri ndi umubyeyi w'abana 6 ubu yari umwana wanje wa kabiri ararwara tuja mu bitaro CH kampagira umwaka wose bamwongerera umwuka umunsi umwe aza kurangiza tugiye kujana umurambo muri moroge hari undi data wacu waza gukora CH ngo ni Semukiza Yosefu aravuga ngo aho kuja kwishura moroge ni mushira umurambo mu modoka mugende ubwo muzoshingura ejo ayo mafaranga yo gutanga muri moroge muyishuremo taxi munayakoresha mu isanduka dutahana wa mwana dutanga itangazo kuri radio kuko tuzoshingura saa 4 za mu gitondo yahwereye ari saa 7 za kumanywa haje kuba mu gitondo saa 2 n'igice umwana hajya arambitse nyine tumaze gutegura byose ingura baje itsamura umwana uwo munsi kugeza n'uyu munsi wa none ni umukobwa mfite mwiza cyane amen Imana yankoreye haleluya ariko aho ndi muri CH kampiga umuhigo ndavuga ngo Mana kuba unyiyeretse gutya naje nzagirira neza ati umunsi umwe muri cyumweru nkazaje CH muri 4 guca abarwayi ba sida inzara bamwe n'umukasi kandi ico gihe byari bikomeye abantu bari bakibanena cyane uvuga ngo nzokora ico kintu kuko naje nagwaje umwana agera igihe aratobagurika ahantu hose nta muntu wo mukikiye nta ubaho utari nyina wamuzaye kuko byari
nico gihe nahize umuhigo ndavuga ngo nzakomeza naje ngirire neza abandi babandi benshi batareba nibo nanje nzoza ndeba. Amen. Ico kintu rero nibwo natangiye tuza kugira kwifatanya n'abandi nka babiri turatangira umurimo wo kuza tuja none dutangira guteka tukajana ivyo kujya muri seyashika. N'ubu ni umurimo ugikorwa kandi tumaze kugira abantu bage twaje naje twari tumaze kugera mu bantu 200 arenga Wow. kubera ico kintu gusa. Ariko suko ndi kuvyirata ko ndirata Yesu wangiriye neza. Amen. Ariko igihe nakijijwe ngo menye Imana cyane kuko tubana nayo kuko twagize ikibazo ico gihe nje nashatswe mu muryango badatabuka bari bamaze gupfa ari bane ngabamabukwe babapfakaza aho ngaho. Ariko mbwira amabukwe ndamubwira nta kibazo kuko umugabo wanje niwe wari imfura twabara abantu 8 ngo nta kibazo nje nzomubera umugabo uko vyasa kose tuzofatanya urugo. Turabana n'amabukwe mu nzu naho ganasubiye inyuma kwari kugira mbanze mvuge buke ku mwana kataja kubisiga. Muri 97 nico gihe twagiye araha kujya mabukwe arasigara nyuma za kudusanga asigaye nk'imyaka 2 ariko aza kudusanga turabana mu nzu kuko byari bingoye kuko nje sinari narigeretse nteka bikangora. Nahoraga nikundira gusa guhinga sinkunde kuja mu gikoni cyane ngo mbe nomenya n'ibijanye n'igikoni. Ariko Imana ingirira neza yari yarampaye mabukwe mwiza cyane ukijijwe wanyigishije gusenga cyane. Tunabaho turi abantu basa n'abaciriritse cyane ariko Imana ntikunda nawe ko tugumana maze kugira abana 4 mabukwe arapfa. Apfa akurikiye muramu wanje wundi wari umaze gupfa yasize umugore afite inda. Urumva rero uwo mwana nyina umugore yaramuzaye umwana aramunzanira n'ubu turabana hano muri Norvege afite abana 2. Mabukwe turabana buce mabukwe arapfa. Mabukwe amaze gupfa ari mu kwezi kwa 4 mu 2000. Nta kazi twari dufite twari mu nzu z'ubukode bigoye. Ngira ubwoba bwinshi cyane. Zanibuka n'ubu hari umuntu twabiganiriye kare muri famille mpamubwira ngo numuzoza mubona mugize ikibazo cy'impfubyi ntimukaza mwemera ko impfubyi bazitandukanya nabo bamenyeranye muza muguma muzihambireho. Umuryango wacu w'abasita baravuga ngo ntibishoboka kuko umuryango ni munini ufite abana 4 mabukwe kabasiza abo bose kuvuga ngo tuje mu nzima biragoye reka bafate inzu ndababwira ntibishoboka. Mabukwe yarinze acikana yambwira ngo zo mumenyera abana timwonkuraho abana rero abana ndabagumana uzoza ubishurira ku ishuri faranga sinzoyakura ngo nyarye uzobagurira ihuzu sinzoye bambura ngo nyambare kubarira ariko ntidukana n'abana. Hageze mu kwezi kwa 6 urumva ko yapfuye ku minsi 27 mabukwe mu kwezi kwa 6 ku minsi 22 abana mu gitondo bagenda ku ishuri ntacaye banyweye kuko harimo bumwe butoya bukiri muri primaire bagenda ntacaye kuko nta sukari twari dufite baja ku ishuri ntacaye banyweye. Ndababara cyane simbabazwe n'utwanje dutoya nkababazwa n'ababandi kavuga ngo mana abana b'imfubyi bafite igikomere cyuko batagira se bakaba badafite nyina none bagiye ku ishuri nta kintu bariye ntaco banyweye n'ubu baragarukaga ntibarya. Ndagenda aja kubaturanyi mpageze aho nagakopsi zo kujya duteka nsanga bagiye gushingura umupasiteri wari wapfuye Gisenyi wo muri ADPR mbura ahantu zo kujya. No bigeze mu masaha ino wacu arambwira ati nje kuvuga ngo ume hano abana baje bansange mu nzu nta kintu bariye ntaco banyweye kandi baraza hari mu bizamini baraza kujya basubireyo baraza se bagire gute jewe ndagiye nindonka ndagaruka nintanaronka sengaruka. Yamaze kubimbwira gutyo ndamureka aragenda. Maze gusohoka mu nzu tekereza ku Mana ndavuga ngo Mana kuba wavuze ngo uri imfubyi
kandi ukaba umugabo w'abapfakazi. Data uyu bireba urabikunda kwapfa, mabukwe wari wasigaye mu bana biwe nawe uramutwaye, kandi urangiza uvuga ko kuri se w'imfubyi. None jewe umukozi wasigaye mu gikoni, kandi umukozi azateka ibyo sebuja yamuhaye cyangwa nyirabuja. Uyu munsi wa none hari ikintu tugiye kuvugana nawe. Jewe ntacyo nshoboye, ariko kuko we ushoboye, kuko ari wewe se wazamfubye. Aba bana batanwaye icyayi ureba, urabona amasaha 5 zirageze, nta kintu bariye, baragaruka mu kanya basubira ku ishuri 8. Ese urabona bigenda gute? Wibaze ko nari nabuze n'igiceri cyo kuja kuvoma amazi. Fasha ari mfite atetse ari mu gakuru kumweru za nkibuka, ndayafashe nyasutse mu isafuriya. Fasha amakara nari mfite mu gashashe k'umukara, nyashize ku mbabura, ndacana. Mare gucana mfata y'amazi ndarika. Ndagenda zana amasahani yose amabakure nyine nyazungurutse ziko, urumva abantu 10 n'abangahe mu nzu, nari mfite n'abapangaje. Twese tuza kurya, nyatondagije ya safuriya hagira iruhande rw'imbabura amasahani. Ndayibwira ngo ngaho naritsega hasigaye, kuko ni wewe se w'imfubyi kandi ni wewe nyiri bana. Aba bana rero bagiye batanywaye icyayi, ngaho ubagaburire. Jewe ndagiye, namva ko umutima umbwira ngo ninterure umwana wanje wari usinziriye, namamuterura ndamuheka. Ndangize pagarara mu idirisha ndavuga ngo Mana, hano nerekeye ivuri. Wasanze ba Petero ku nkombe barayijora ubusaba burahaba n'isamaki nimwe bafashe. Nanje rero nerekeye hano, aha ni kuri Majegwa, ni muri stoke y'ibiryo byose n'ibindi byose. Ubwira icyo ukora kugira ngo aba bana baze kujya. Ndasenga, ndangize mva mu cyumba, nja mu cyumba abana bajyamagaho, naho ndasenga. Ndangije numva gusa umwuka kumbwira ngo nize ndeba amazi, mbona amazi agiye gusha. Ndavuga ngo Mana, ese ko amazi agiye gusha uku kuribaza iki? Numva ko umutima umbwira kandi ngo nimpagarare nsenge ndi muri saro ndeba kwibarabara. Ndavuga ngo Mana, nudacumbiye inkono, ndamenya ko ijambo wavuze kuri se w'imfubyi kutariwe, ariko nukora ibitangaza uyu munsi wa none, kuko uri Imana nananzeho simfite kuzakurekura. Kuko umunsi naravuze ngo naho abanyakarama bose, ndi umukobwa w'abanyakarama, naho bose batazogukorera jewe nzokugumaho, naho abasita bose nashatswemo bose batazagukorera je nzokugumaho. Ubwo nagiye guhumura, nama ndangiza abakarani 2 bashorewe n'abagore dusengana, ariko nari ntarabamenya. Bari mu cyumba bafite amasengesho, ngo Imana irababwira ngo nibafata amafaranga yose y'isadaka n'ayandi abitse, ngo baje guhaha, baje gusura ngo umudamu yeretse gupfusha nyirabukwe. Noneho ndababona bamanutse bafite imifuko y'amafu, amakara. Umutima wamubwira ngo baho bari babizanye mu mabotike basanze hakinze, ariko wumva ukuntu umutima wambwiye inzu yacu yari igira imiryango 3. Namavuga Mana, umbabarire baze kubimbitsa, kuko mfite umunzani hano mu nzu, ndayoraho mpime banyiri ibicuruzwa, nzababwira ibyo nafasheho, ariko abana baze bake. Ndaguma ndabambaye senga. Noneho numva babwiye abakarani ngo nimukate mwinjira muri uwo muryango wo hagati wa wundi wacu. Imana yo mu ijuru inkorera ibitangaza, binjiramo bashikambira ngo ese bino bintu barabitereka he? Ndababwira ngo nimushiraho inyuma y'urugi. Abo atweretse muri stoke toya nimushiraho inyuma y'urugi, njega sindu yamenya ko ari ibyacu. Ngo nyabona twereka dutereka ibintu, nimwe twaje gusura. Twebwe nako bisurushe mu gituza. Ndavuga ngo twebwe ngo ni wewe tuje gusura, kandi Imana yatubwiye dusenge duhagaze dusubireyo. Bazanye umupfuko w'ifu ya kawunga, bazanye hurure, bazanye umuceri, bazanye mbese ibintu byose muzi byose bibaho. Iyo banzaniye n'injanga z'indundi z'iwacu zo muri Tanganyika 2 biro. Amen. Bampa n'amafaranga 7,000. Iyo nzu twabagamo twazaga tuyishura 7,000, twari tugeze amezi 2 tutishura.
baravuga ngo Imana yababwiye ngo basenge gusa bageneje namamba kuko kumusazi sinasuye kumenya ubwenge sinacunze ya nkono naza ngenda gusanga komanga ku bipango by'abakire duturanye nkababwira ngo nimuze murebe izo kujya twasize ku mugorore byose byaje mu wanje muze murebe izo kujya ku mugorore byose byaje mu wanje ndangize nja kuri tuvugane mpamagara wacu ndakubwira ngo taha bya bijyo byose twasize ku mugorore byose byaje yaje abantu baje kumfata ngo nahungabanye iwe atazi ko Imana yankoreye. Haleluya. Amen. Uwo munsi ni wo munsi namenye Imana kuko Imana ikunda imfubyi. Ni nayo mpamvu uyu munsi wa none ndi mu kubabara kababazwa no kuzuginka y'umupfakazi akajya iby'imfubyi cyangwa mwaba mufite imfubyi mu muryango umuntu ndaye agacira imfubyi ni imfubyi ugomba guhabwa kuko nza nibuka dusoza ikiriyo cy'amabukwe barambwiye ngo se kudahindura igitenge wambaye umunsi wo gushingura n'ubu nico wambaye ndababwira ngo nico nkunda mbabwire se ko nta kindi mfite ngire gute nico ariko Imana kuko itazibura uko ibigenza uwo munsi aranyiyeretse ngira Imana ndayibwira ngo Mana guhera none menye kuri Imana kandi guhera none namaganye ibiro 25 mu nzu yanje by'ifu ndabyanze turi abantu benshi uzumpa ibiro 50 nimba ari iby'ideni umpa ibiro 50 umpe byinshi kugira ngo nza nguma mbiyoreho nanje mbone ibyo nyorera abandi ariko mu by'ukuri Imana yacu ntabwo izireba nk'imiryango yacu urumva rero uwo munsi iyo haje kuba harimo mwene wacu umunyamurenge umwe nari kuvuga ngo wenda yaciye mu banyamurenge iyo nje kuba wenda nari muka pasiteri nari kuvuga ngo wenda n'abakirisitu baje ariko umukirisitu uciriritse wa wundi wicara hari inyuma wahishaga akamambiri munsi y'intebe kuko zitobotse naje kuririmba imbere kuko nakundaga kuririmbira imbere cyane nkagira ngo nirengeza batazibona ko zitobotse ariko bazabagira ngo n'umwuka ariko Imana ishimwe kuko izuduhisha Imana narayibonye kuva uwo munsi kugeza n'uyu munsi wa none ndasezererwa mu bitaro mu 2012 ariko dore n'uyu munsi ndacariho muri bajya abana bose mabuka yansigiye hari kurikiye barapfa ariko abasigaye bose ko ari 5 bose ntano mutari mu rugo rwiwe. Amen. N'uwo w'imfubyi wa maramu wanje yasize ndana wafite abana 2 turi kumwana Noravesha kandi bahamagaye abagore b'abanyamurenge mu ngare zibahoneje wa mbere ariko Imana ishimwe kuko Imana yankunze. Amen. Itarebye aho mvuka itarebye umuryango nashatswemo ikanyikundira gusa ku giti cyanje kandi Imana ishimwe kuko uyu munsi wa none ni muri twubwacu hasigaye habamwe bavuga hari igihe kwazaga tuja kuvuga ubuhamya bwacu bakavuga ngo se uko ngo muri kwimenera imbiki hariho umwe wigeze kumbwira arambwira ngo se uko ngo bivuga ngo bumva bishimishije ndamubwira ngo biranshimishije ahubwo nzoje hari igihe tuzogera tukoza dukoresha igiterane wacu muri Kongo tukoza tuja kuvuga Imana twabonye kwimeninda no kuvuga iby'Imana yakoze mu bwoko bwacu cyari gitangaza kuvuga inzara yakuriye cyari gitangaza kuvuga ubukene wahuye nabwo ariko Imana yaratugiriye neza natwe tukigizwa hafi kubw'amaraso ya Yesu. Amen. Hari ijambo ryafashije uwo munsi ryo muri Zaburi wenda nihagira usoma kuko nza nkunda ngo nkuri somaho gato Zaburi ya 37 umurongo wa 5 kugeza kuri 6 sindisobanura ariko ni ikinyarwanda musogira usoma Zaburi 37 umurongo wa 5 kugeza kuri 6. Ya haravuga ngo ikoreze Uwiteka urugendo rwawe rwose ikoreze Uwiteka urugendo rwawe rwose aba ari we wiringira nawe azabisohoza.
abari we wiringira nawe azabisohoza. Yego. Kandi azerekana gukiranuka kwawe nk'umuco. Haleluya Yesu. Kandi azerekana gukiranuka kwawe nk'umuco N'ukuri k'urubanza rwawe nk'amanywa y'ihangu. Amen. amen. Uwo Amen. munsi hari kumanywa niwo munsi namenye Imana, hari kumanywa ku minsi 22 z'ukwezi kwa gatandatu. Namenye ko Imana imba hafi. N'ubu nahiye uzinga ingoye izindya nkayibwira ngo nushaka undi. Ariko hariho ibihumbi byinshi muri kino gihugu. Amen. Kamiye Bayali. Hari ibihumbi byinshi nzamusengana n'abantu sinagiriwe umugisha wo guhura na bene wacu hano tuba mu rusengero rw'abanoshike, sinzi kinoshike, sindaje no kwiga ururimi kubera ko ndi umurwayi. Ariko Imana yacu itubamo. Abana bazabambwira ngo se niki kizatuma nezerwa mu rusengero, ngo se nza numva narababwiye ngo mu gutwi kwanje habamo umuntu uzuguma kansobanurira uko bahaye bavuga, kandi twapama tugendana bakarinda basoza kumva nanezerewe nka kujya kuri iwacu muri Kongo. Cyangwa uri hano kuri uyu murongo hano aya magambo tumaze kumva. Hari igihe kizogera Imana ikazaduha Imana yacu twabonye. Twaje muri bino bihugu nje byanteye ubwoba. Nagize ubwoba bwinshi bino bihugu. Ibi bihugu twagezemo bagafata abana bakabonkora umubyeyi ngo barakuze. Ubwoba Mana. Wa Mana we uzodukomereze muri bino bihugu. Mana we uzoreke tugukorere muri bino bihugu. Imana izamfasha umunsi umwe mbabwira abo banoshike bazarambwira ngo nsenge twiriranwa ku wa gatatu. Ataza n'abakecuru. Ariko nkavuga ngo icompa umunsi umwe ngo nzobashe kubabwira Imana twabonye muri Kongo, nzobashe kubabwira Imana nabonye uwo munsi nari kigacumba. N'uyu munsi wa none abo bana bakaba yarabashingiye, fite abakazana, fite abuzukuru. Mana we Mana igira neza mwuka byara. Amen. Imana itazireba nk'imiryango yacu. Niyiza kuba yarebaga nk'imiryango yacu benshi baribagiranye. Ariko uyu munsi wa none yatugiriye neza, utanga umwana wawe Yesu arapfa ku bwacu. Niyo mpamvu nzabonera rino jambo riba mu rwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi ibice 4:4 rizavuga ngo mujye muhora mwishimiye mu mwami wacu ngo iminsi yose. Nongeye kubivuga ati mwishime neza yanyu ngo imenywe n'abantu bose. Ugirira neza imfubyi, ugirira umupfakazi, ni ifumbire uba uri kwibikira. Amen. Ni ifumbire uba uri kwibikira. Niba uyu munsi wa none nkiriho nzavuga ngo nta kindi cyatumye ndapfuye, ni amaboko yanje yacumbiye zino mfubyi. Amen. Nico cyatumye ndapfuye. Simbizi iyo mfuye umunsi kabucura kacu twagatingiye uyu mwaka wo higushize. Simbizi iyo mfata arashingira Alex, sinzi ko nari kwishima. Ariko kuko Imana itazireba nk'imiryango yacu, ikuza imfubyi zirangiza za kaminuza. Abana bacu ntibagiye kuragirira abanyamurenge cyangwa ngo baragirira abapfurera. Imana irakomeza irababundikira. Imana ishimwe kuko idukunda itaturobanura ku butoni. Imana ishimwe kuko idukunda itareba aho twavutse. Jewe data yazaga nk'inzoga, navutse nsanga aza nk'inzoga, ariko ari umupagani uruta abakristo benshi b'uyu munsi. Twazaga dutarama ducira imigani igicuku cagara hagati akatubwira ngo nimubagarura rusake bana banje mugotse ngo mbarebe gusa. Ntiyigeze adukubita, ntiyigeze atukamama ngo numva nari umwana wa 10 wumva ko navutse mu bana b'inyuma. Ariko Imana yamugiriye neza, yego ku iherezo ryiwe urugendo rwarusoza neza. Amen. Yapfuye yarakijijwe, ariko no mu iwe yari inyangamugayo. N'uyu munsi wa none nzavuga ngo Mana uzampe kugera ikirenge mu caba data. Abasaza bakaminka mu kibuga bakagabanya imfubyi n'abapfakazi. No kugira ico genda zaga senga ngo Mana uzampe nzoje mu rugo dutapfuzi.
twabanye n'imfubyi umugabo umwe w'umudinzi ngo ni Gaparani yarapfushije umuhungu wiwe asiga abana be babiri Neziya n'undi ngo ni Obedi barapfuye. Uwo musaza yapfuye. Niwe watumye nkunda izo mfubyi. Noneho kera kabonaga data yarema mu isoko akazana ikanzu iganje akazana n'ijya Neziya, kandi urumva ko gusa kuba twari tubana mu muhana nama numvaga imfubyi ni ikintu cyiza kazikunda, ariko mare kuzishakwamo sanga no kuja mu guhagarara ku musozi. Ariko data kukagira neza uyu muryango wasizwe n'uyu mubyeyi wagiye itonze ico Imana yiwe yakoreye abana bize umutware wiwasize. Imana izabakomeza. Imana yadukomeje muri ibyo bihe mwuka byara. N'abapfakazi badata uko basize nabo barapfa, dusigaranye umwe nabo barapfa. Izo mfubyi wumva ukuntu zimeze, wumva ubwo bubabare, ariko data utazukiraniwe izo mfubyi zose yarazubakiye. Imana yo mu ijuru idukunda, Imana ireba ibihe turimo byacu, Imana ireba ukuntu igihugu cyacu nyine cyabaye umwirare. Imana izahindura ari hagati, tuzadutega indege tuje kuvuga Imana twake. Amen. Imana yakoze imirimo n'ibitangaza wa munsi abantu bacu mu bigogo babahambira bakabata muri Tanganyika bamwe ari bazima, ariko dutereka tumwe tukaba tukiriho. Uyu munsi natwe ubwacu tukaba tukiriho, suko ariko twari beza kuruta abandi, n'ubuntu bagiriwe gusa. Kuba uyu munsi wa none abantu baravuye muri Byura yatewe nta nzira bagaca muri Tanganyika. Tuvuga ngo abana b'Isiraheli ngo baciye ku nyanja itukura, aho hose abavuye muri Byura barahaciye. Mwabonye ejo bundi mu Minembwe uko byagenze, ariko data wo mu ijuru agakomeza akabarindira muri kariya kantu badafite aho binyagamburira. Iwacu mu bigo utaje mu magunga, utaje baraka, ariko data wo mu ijuru agakomeza akababundikira. Tuza tuva muri bino bihugu tuje kuvuga Imana twabonye. Imana yo mu ijuru ikomeze kubagirira neza. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Imana itazikiranirwa yatanze uyu murongo twebwe kubera iki kibazo cy'uburwayi. Muri niba turenda yikunda, ariko kubera ibibazo by'imiti dufata n'ubu ku imiti yari nagombaga kunywa sindayinywa ngiye kuja kuyinywa zamara kabikimeme kuvuga bikanga. Ariko Imana yo mu ijuru ishimwe kuko yatanze irikanisi iki gitaramo cyabereye mu rugo rwaje. Hallelujah. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Imana yo mu ijuru ibagirire neza. Imana iha umugisha abayobozi bacu. Imana iha umugisha abarambuye amaboko yabo. N'uyu mwanya mukaba mwatanze uyu mwanya kugira ngo twumve aya magambo anezeza imitima yacu. Ubwite neza. Imana nziza, Imana yo kwizerwa. Hallelujah. Hallelujah. Tawuhanya nawe. Twavuga gukomera kwawe, twavuga yawe Mana we. Twebwe ntituvuga uko bikwiriye, ntituvuga ntitugushima tukuririmba taco twatanze Mana. Aya mazu basogokuru batigeze bakoze Mana we, Imana igira neza ngo ni cyubahiro. Ibi byose niwe wewe teka ryose nyagora ku ngoma we. Niwe suko ari twe twari beza kuruta twakira abantu benshi bago, ariko twebwe tugirira neza twongerera imisoro. Mana yacu, Mana nziza, tugirire neza Mana, girira neza girira neza abasaza n'abakecuru, Mana we, abwishobora data mu mirimo itangaje. Niwe ufite imbaraga. Uri Imana erega ni wowe data. Mana na Yesu we, Mana nakubonye wa Mana yaje, Mana nziza, komeza wigaragaze Mana, ukomeze kugirire neza data, ukomeze wite ku bwoko bwacu. Urabona nuko bimeze, ugendegende Mana mu bayobozi bacu. Mana we, Mana ishobora byose, hari icyo wagera mu mutima wa gisegete Mana ukawuhindura. Mana nziza, Mana ishobora byose, wahindura Kongo, watanga amahoro Mana, twaje ibihugu biguhinduke. Reka ibi bihugu Mana yacu Mana gacorosha cyane, wamubwira neza watembe muri ibi bihugu.
ibi nibyo bihugu byatujaje ubutumwa ariko uyu munsi aho bageze mana harakomeye ni wowe washobora kubagirira neza ngwino mana yacu mana nziza ukomeze kutugirira neza reka imbaraga zawe bikomeze kuganza mu mitima yacu kubw'izina ryawe data n'iry'umwana n'iry'umwuka wera amen